Kinong yalam jong ka United Democratic Party kila lum ye kejalang jong ka Central Executive Committee hakas ni thok ding jong ka tayong bat kene kejalang kala rai bakan let ban put dien halor kimat jing dawa ki bakong san ki bakan thum ban penbet yo put usam ban pendrung ye ka kten khasi bat garo haka 8 schedule jong ka riti senchari. Presiden ke United Democratic Party UDP ba Ahmed Ba Lengdo uloong ba kesengkam syamlayolat ban lumbers katai ke jingalang jang ke Central Executive Committee namar ke jing sapriang jang ke klam COVID-19 bat menta ke kenti kala syukhat tang yaki kato kadengut kinong yalam banetai sani halor kimat boper uloong ba ke jingalang kala ekran ru ikimat ki ba keseng kala pensngau syuk sorkar ki ba kentop ekamat ban penbet yo put usam ban pentrei kami ke inline permit ke jing dawa ban penrung ya ke ketian khasi bat garo ha ke 8 schedule jang ke riti sensyari ban penjela ni karta nak lai pu arsnem syakalai punyo snem ban plela di samla bakin yo kam yo jam bat ban penklan ya keseng bat kam tam men peniangi kertong ha ke election MDC jang ke Garo Hills Autonomous District Council uba Ahmed Ba Lengdo uloong ba ke UDP kam pediang ne ya ba karel kanwan hadu ha kanong ba shlong nrei karel kitmar ke dewan poi tang hadu ha bernihat uloong baka UDP kanyai budien halor kimat jing dawa bat kan sapharu da kejing tho bantep ke ka baka sorkar kalale halor kini kimat ha ka bedai bagi jing keno halor kejing khai bia nya udoyong presiden ke UDP uloong ba kamlong ka bedai ban chu keno ba barok gitrok ki khai bia nya udoyong nrei haswa ban keno dai ban pechwa gi kot kisla ban lap gi jing shisha nalor kania uloong baka sorkar jela kadai ban le da ka beteng e ki beriau ki bakan shot ha ka ban wanra ke jing sungai perniam ne jing sungai perjat ben riau bat kadai ru bentung da ka kenhun toket na kaliang jong ka political party hakini ki pra khandai benai menta ki isu ki bedai na ka benta ka boundary dispute ki isu ki bedai na ka benta ka railway line ki isu ki bedai na ka benta ka jing penkenthop inclusion ye ka garo khasian garo language ha ka schedule banang ta ngila kren halor isu ki bedai na ka benta ka relaxation kejing penjalan no ya ke karta ban tungkam na ka arpnyus nem na ka laipu arsnem sya ka laipu news nem kene kalau ka badan kam ha kene ka juk ka bomenta khamtam kene ka unemployment rate kalong kanang kiyo sejurong ban ngaso ba kala dei ka por ya ka bangin le ya kene namar kiwi ki state central rook dan ki relaxation ke bakila pen kiyo ni dokumen super kenma ni nak yang jong ke education department ru kila relax ya ke age limit nak lai puar sekalai news nem tinggal semua ha ka bedi bat kiwi department kum ke sarkar kan ha ban sim ke ni ke benta na ka benta ke jimun to jong ki kena ki bampat yo kam ha po ka state ke jogi nginom kesan ya ki nu ki brio ki ba wanra ya ke jing ya kan shot bat ke jing fair jai dun kani kalong ke badan kam ha bat ngila boro ya kejeng tentu ya ke sorkar ba ya ki kum kini ki brio day ban sim action but day ban sim action mardor ki ban ngim day ban sa la kalong social media la kalong ki ya kino ki bot jong ki baki wara ke ni ka jung ni condemn ikum kini ki brio ki bonra ya kini ki kubor ki ba wan ra ya ke jing fair judgment